ki khubor ka bate CTV. Lawan Rajhapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Daga jing trang ban gentiu ya kapule kaputhi ka sam khamti hadien baladep seng bat plie ya ka slem krekot hapen thorum kra mentaga genti kalanang penyiar syusyu daga bapliru ha maulai maudat baki maliwan nakaliang utrai jong ka sam khamti uba sambor lang ding do ulai thu ba ka jing plie ya kani ka jaga krekot ha maulai ka dei ka jing kerpat ki khna namar banwan shadu penthor kala jengai palat kumta kila shimno ya kani senjam Hagani ka jaka krekot uba sambar lang ulay thu uba ukwa ban kentiu ya ka puliu putih hapo ka jela bat kumjuru ya ka kamilek ka sport hangni la ai la ru ya ki kena puli ki basmat haki kamilek kai ban krekot hagani ka jaka naduk ka por nyu haduk khandai beji men kidon santali ki batches class 5 haduk class 8 don iwe no hikai bat class 9 haduk class 10 don iwe no hikai hapdeng ki laitali ki board embos CBSE bat ICSE. Please bun ni pigi bapak ini khabar nakaliang ngunjungi ke sam khamti sa isien ngi kwa ban pedang brom yang ipi sakni khabar te ka phang bangi pelong ini ka press briefing ini hi kadai ba ngila ya please sakni ka tuition class ni apa mulai kemarin ngila sedang so nanti na po penterba tiki students kila idan Tikidan pada gini ki students pada gini ki kena mah ki benang ni na mulai nang ni ki ong benda sidu sport penterba te kala jengai te belong yarap ban penplilam no ani mulai ting mo pi mentang sedang so dini berat i bela ban kita maksimum perangut ki kena tiki batches ru ngibo ki santli ki batches te kidan ki bangi penyerap nadu kelas 5 adu kelas 8 bat kelas 9 adu kelas 10 kelas 5 adu kelas 8 idan diwi ni kai 9 bat 10 yang maths bat ke science di Samuel hi 7 ini kai ba penikai yang kai apa tuition class apa penterba te habai dei bat kani ka phang bangi wara ani mulai mo pi hi haju ka por ni la pen kre tat ya kani ka Helik Lina football turf ka bangi kwa ban inaugurate hau Benai Jun te kalong kum kata kan ka slogan bangin promote lang ya education haju ka poru ya ka sports te habide bede begini ki kena ki ba jule ila ka football ki bala shim interest ba football bon ka practice jungki ka ya tingko bat ka tuition class mo hadin school ki practice football te ande ki lakot pada ka practice football ki tuition class bon ki lakot iki tu ka por te namenta ban pensok pada iki ngibu khnang gawe ka batch ka ba shim na do nyo baji min met hadu khandai baji min met kani ka di kerpang iki khna ki ba smart ban ya le ka football bot hadin pikla dep na school ki ban practice football laki clubs ki jongki te dikla dep pada ban practice ka football ke jongki ki respective clubs ki jongki dikla le sieng kelas som nak side la refresh le de bat nan dikla dep nang ta pada ki sawan pada ni tuition class kan tak kadang ibu kena timing nyo baji min met adu khandai baji min met arkta te habai dei pada bat ki board hot tengi penyerap lang ki ICSE ki CBSE bat ki embos kata ai kembang batai pi men yang shim adu kelas 5 adu kelas 10 te 5 adu 8 idan iwe no hikai 9 bat 10 pada specifically bitang ya maths bat science di Samuel hi bashim hadu mentah kila edan hi phongot te ngi community bekinang yebon te ngini sedang so kami meneng sedang so dini hi berat te kidan sangut atau koi ke batch sangut atau koi ke batch te maximum per batch ngila banshim prangut te lesai pada dak jingia jo kapor dak idan kam ban company ngi sia pek kin raya ka mentah pada ngi hun bi ini bingi shim maximum prangut hai si batch bangin yok ban kita bahaya ki kena kapor ngila sedang menyadu san beje kadan ka basan adu nyau bat kawai pada ka bah nyoh duk khandai tahi